na yedi enkoma kakra na on transfer eno ata ana beto da se Crystal Palace bo ko no womni wo 421 wonders edin komo na eno aya branta the team and some addition against Trent Larsen wonum aya striker ata so mo pen from Wolves bo ko no na no da bida yasi a Crystal Palace for eco no aya 43 million pounds na sa bid ni yasi Wolves for anyanja tum ata sa na ba be siakan e dia ma Crystal Palace bo ko no esa sa Palace for no wodidie ye pass abranta de Philippe Mateta wonum anso betumi akọ yete se Northern Forest e ka so munya Jean Philippe Mateta wonum so betumi assign no ama AC Milan bo ko no anso de ba be hwim so munya Jean Philippe womu ape afes tran last na ba na ayi Mateta nko akwabna no pay reporter men saka se AC Milan for be nkomani nyina wie anka se anka ne anka bi akoda na tima san de ama no mo se da bi won pese womu ye federal medical checks awa abranta no ansana ne du ne beko tu no mama abranta na san a wetime san edema AC Milan bobo ko into reporter Mr. Eka say Jean Philippe Mateta ne move to AC Milan so na on hold in command eguso atase etotwa enkopem se ene anwumle 11 epiem amono na fe janko 12 no ebia na atase sato no enso etime abame ne reporter eba odumade so na no pe ne kekere edema dada ho fe Ngolo Conte wonum player edema ayitiat bobo ko reporter mensaka se Fenerbahce beka last week ana beka to se Fenerbahce bobo ko no edin koma ma muni ahitiat edin koma na ebedu baby na koma no kamea se akwakodinam wo mu nto so nin koma ni biem ama eba beto da so wo hwe na twese abrante na ntima ko reporter mensaka se nkomode na no ada asan ama ne humni su ye pa atese omo hese Ngolo Conte ebetimi akona yase aritia de force so mbeja Ngolo Conte amana ba Fenerbahce dia Fenerbahce e player ni din edi Nasri anka omo he na nka Nasri enso amra aritia de se sadio ni go through dia ene na tese Ngolo Conte enso etimi aba Fenerbahce esan so omo odidie ye pa se wo matete krampo se abranta ni din adi Karim Benzema ebi ono so be free aritia de boboko no ako Al Hilal enti se kobazo se wono so be kopa de ani mo baba betompan enti omunya El Nasra wono so atima baba ye aduma no ade amama no ye reporter mensa eka awoduma de so na no pe no make tere de amama na me ko Fulan boboko no na makwa kodi nkomo na Fulan eko P Edwin and Hoven na omo per Ricardo aye papi yasin komo no eto dwa ye pa amata se o mawiwie anka kodai eba edno anwumre ye kokote ya yasi deal na anka koda no ade ba Fulan ye 37 million euros na anopai yasin krofone da sore ya wo mo se 37 million euros no sa package no enya de so mbedia tum o ma dwena sesa esan se Ricardo air papi na koda no woni bo ni boye pa and this akoba se Fulan for air no pa dia ade se ska no mo di bia ka ho and this e bia ka pa dia nya de sa koda ne eba and this audio no so o ma calling off and your reporter mete from Fulan makata na no pe no make it edia dambo na Brian Zaragoza esane de ma buy no boboko no abrante ne coin and bon and said down for papa and for my could as a fifio one said then bimbo reporter men saka as another yehu no our room na Roma abrante and am no ya so kwako signing and AS Roma boboko no a loan deal and a Brian Zaragoza e kwako sign loan ne bana we ya ya there say wo mum enso option so betima to abrante no am on so atima saka and AS Roma boboko no and a reporter Brian Zaragoza if ya kodana kate eba e wodumade so Atimala Lukman and Wada one so yehu no Madrid code ho sisi ade enya movie na mobaka ni deal anata so di fra Atlanta ekwa Inter no ehun semba be data ama brante kra kwati atwa krampo se enya de so bedwa ni Inter ama ati so yasanka brante no eba aye Spain aba be sia kan no so ehun sem kokoye data but this time there do no anya go through another yehu brante no abo Madrid code ho ni nyina so kwa sign Adema Atletico Madrid boboko no enti ye na Nigeria ni no but ade say sia do benya brantena anum Atletico Madrid dealer wadi eko no 35 million euros no fixed price and sana 5 million eka hom any advance bibia ewe pay Ademola Lookman edi kwakwesi akan Adema Atletico Madrid no nkobaka kwanso a etoto awodumade so eno ada reporter menseka ayasa Mike Mereno akoda ni plan enya ye pra na ye pra be ha adwini ye
pa yeso be surgery enom aye ne nan no ana yese waka na sa esa prawe no ko surgery na dem say season offer na sa ebia Arsenal for some better player there and eto eji Mikel Arteta say wonem aye nim pay for better na from a say ebia Abranto benya replacement e dia man na ana deadline day enom aye reporter efi Arsenal kate eba e wo dwumade so na no pay na make kire e dia man na Tarik George aye Ghana ni ba wasaye Nigeria ni ba wotimi si akan ma Ghana wotimi si akan edema Nigeria better me di won koma de ma me make we kran fama reporter me saka say Ghana Football Association yase Omar Richie to Abrante no ata so mo we say ebia akura no betimi ene Ghana akọ World Cup na 2026 dey ya yeko e wo USA ana afe aye Canada ana Mexico na Tarik George yase Ghana for no Richie to Abrante no na Nigeria for no yeso omudi nkan Nigeria for tete wan oh yabekọ ne yabekọ tina ana Ghana for di nkan ti yawe say bia Tarik George be de penia so baba be sia kan dia ma Ghana na say Nigeria ana say England one no betina enum aya Abrante ni this is na wonu so be make but this is we dia wo manya make dada ene ya make say Abrante no e ko aya Everton na se bibia nsi kwan a eso kwan ni medicals no edema Everton boboko no anti Tarik George from Chelsea wo be call loan e wo Everton na fenso Abrante na timi anya full playing time enso abo ene reporter men saka e wo tumade so na yase ne full salary sanity won ebe ba na we na Everton ana tese ebe fa ne salary ni nyina na omuwie so a option to buy no enye mandatory certain na say Chelsea eton Abrante no edema Everton boboko no eno ye Tarik George reporter if you could not catch it up, I would do so. Now I could away Wadada Chelsea for Abrante didn't Eddie Jeremy Ejake. I could away Chelsea for the whom Adam Kato so born a Kamapa and T Omunya Premier League Nama Betty Miabwa. Anna Chelsea for Nia could I think Koma Anoma Tom project in Diamano. Na Anua dear tia and air transfer deadline day no. Yasi Liverpool for Quadada Quadano. Now Liverpool for say yenim sa de ya omo kai say dia ye di ti obum awo Romeo Lavia ho no enu bi no mo so aye no enti we de 1-1 draw esum bi ani atire na no da na omo pe Romeo Lavia no wo mo ni Romeo Lavia din ko na ye di mirika ten ani akofa akoda na nya no kwa yesa yo mo Moses Casado bi nti no we kwa de 2-1 enti akama na say omo sante o Chelsea akate enti Jeremy Jake yasu project o makoton dia makoda no enya sem gutu akra yasa akoda ne hwedi amesa position yase Chelsea fire o madwen sa Abrante ne dinadi George Kofia champion Chelsea nya o madwen so mbeto akoda no esa se Chelsea se project na yakama ede makoda nti se pa se wo mbeto Jose champion de anya de sa de no besi ansime no so aba nti yasa akoda ne hwedi no se dabi project na Liverpool ede man no project abe kama nti wate ase 60 million euros plus 10 million add-ons no eka wan Jeremy Jake what the free start Rene aba be sia kan adema Liverpool bobo kontia no reporter men saka na yesi nesama ana koda no enso ebe ba Liverpool bobo kono wa ba be bom no reporter men saka nti Jeremy Jake enyama no Chelsea say sisia no yakọ back to Batan yankase player Mamadou Sarr yaso amna no kwa de wadi Afcon nti etire ho ono na boy ono no replace Khalid Koulibaly ataso twire etire ma Senegal enya edi Afcon di so amna so nti se wutumi hodina hodie o player bi tisa Ibrahim Diaz uboto se ye nti mpato akoda na yasama na bam anopa ya reporter mensaka so baba belandi our London na fe ni America bibia na go to na Mamadou Sarr na basan esia kan edi amateur from Strasbourg and your reporter mensaka awoduma de so na anopa make tire edi ama na of wanted wonder bobo reporter mensaka so ma wie bibia ahe commerce akoda na eba for milk dumase na wonu so ba be sia kan adiamamo reporter men so kan ayese loan to na koda no bebo 1 million euros no mutia na release cost anase option to buy no 7 million t we manage the 8 million euros and no money to ahead commerce and team and your reporter if you want to na kate ade ba sanko fo we na ye no mo boy a wo mo si nya no mo mu Chelsea players na mo de be ba be yo mo hu aduma mo ma men kom na wo mo hu aduma na Alisson
Alison Santos wɔnom ayɛ fɛsɛ no sia kind man sporting CP reporter menseka sɛ wokɔ Napoli Claudio mu akoda na ba ata sɛ wɔno nso aseleto nom document no bibia ayɛ ready verbal agreement ɛno nso ayɛ ready bɛyɛ 2 days ago ana ta so mo reti sa agreement no entim ano ayɛ ska abrante no ɔno nso sika wɔde ba bɛwuram no ne nyinaa yɛ 15 okay ayɛ 18 million euros 18 million euros emom no edi nka na 3 million ayɛ loan enti ayɛ loan no ɔde ba so bo loan ni wia option to buy no ayɛ 15 million euros na da me say 18 million euros ana SS in Napoli at the top brand the team at the Alison Santos enti ani dia akoda no efina kate eba ewo dwumadi so na no pay no me pimetire edi ama na David Daito for na akoda ne ko Turkey wodi kan akọ Germany ana wasan ba na Chelsea yasan man so edi ne ko Turkey okoba ya ne yahwe na chese so na obe ha adwene enti pato Chelsea asan man so edi ne ko Strobok bobo ko no yase onkonko bo ho se ne mu mia ebia dan chan kwanya bia se ye behia na Chelsea asan akọ form de back enti David Dato for na akoda no asan Cologne eno ye Strobok bobo ko no France eno aye dealer menseka ewo tumade so na no pay make it edema na yase na nkasa de se nyame atse project ni de tu anima we ye den won saba kanti mpato we ye football atemie pa na se sa so we nsom na mubaka ye bo club world cup na club world cup na ye bo Chelsea ana tese omofa club world cup no enso edi esom na so na team ne din enso ede Sanders wo mu aye team wo mu awo Mexico nche ho ana tese wo mu nso ewo na omo abrante ba kwa ne din edi Obed Vegas ho ana na tese Sanders bobo kona ho ana akoda na tese wo wo sia kan na time FIFA Club World Cup no eba so no central for ye cha akoda we ana interview no ani ebisan say muna Atletico Madrid ana eba bebo Atletico Madrid obi yetim ketwa kra anti mutimi dia musu akra na mu agide sem betimi Atletico Madrid abo na akoda ne ka say wono wo swapa satam no na say wo 19 years na ono Atletico Madrid club no ono wo so nyina team o support Atletico Madrid nti wono ono Atletico Madrid eba bebo no asay extra motivation kra edema abusia na reporter menseka say a year on akoda na wo se ne nkoda brem support Atletico Madrid to akoda no enti pato Obed Vegas akoda ne ba be sakan adama Atletico Madrid o ma wie bibia reporter mensa eka say bibi esu kwan ayi so na ani kire Atletico Madrid o mutimi enso na nsa planted na ne medicals no ene enso ese ba so ntim ene reporter tota awotumade so na no pay no make Edema Borussia Mönchengladbach women so agreement no matter about the who Poland but o se akan Edema Mamo FF reporter menseka esa agreement no ma wie bibia koda ne eba 2 million koda se de otoma ebo ne se dani so sa we so moto na ba 2 million pe oba next year pe na tese ebo a wo be de ba beton no enya sam koto akra eno ye Borussia Mönchengladbach reporter from Eddie Eba na Michael Carrick Manchester United interim coach reporter menseka yasese akoba se wo me de adwuma ne ma ne sekima yase player ba ko wo di nkomo we tire se obama na ba aye Dr. Marcus Rashford reporter menseka se Marcus Rashford ya yase Mark Kawek se wo fidi akoda na pa enti se Manchester fo bo mu so e de adwuma ne ma sekim dia ne akoda na baba na oba ba ya adwuma de Manchester United enom aye Marcus Rashford reporter meti efi akoda na kate e wo adwuma de so na Jimmy Carragher se wo no kika se Casemiro nyande enjanke be anka moyo wo mu gya ne kwan a moyo ba ka se ne last aye ya obo Manchester United mu ani no anko na anko be nyanka Manchester man na kwabna wo se moyo sa oni mbo sa na wo se na moyo park no so wopa be bia Casemiro wo se no ade ohu ye Casemiro mu no izade enya se ufili pound train no se nipa de wo ya adwuma opeso teze nipa de wo ya ade na emfa wanka se memu obi mpamo na nka wa wo ba sa ko we dia anka Manchester ma blanten because ball na emoyo boy
ne de eno chese woni bo ne bo pante ane yankoma kakwa so etotwa etuma de na no pay make it de ma na clubs no wo mo matches no mami ne duma kakra na me san committee na ye ni transfer ho yankoma kakra stop bobo ko no anu ya de se Paris Saint-Germain e cho me se wo mo nuanu payfo ene omo mayulu ya akoda so boyi ata South Com mayulu akoda no aya adwuma no nya go adema PS bobo ko no Asafa Kimi so ba no amesa fine na head ma agwabna ho abufu de bedi record edi against Hobok Katini edi record Nuno Mendes Tavares we are seeing nyina no matre akoda no enya go enti 2-1 ana omo enso adema team anitin adi Hobok bobo ko tenom aye reporter etotwa na Barcelona bobo ko no wo so chinkoda nkoda seja enkoda we di omusu sakra eja etefo entina pole miensa ana Barca wo so ya ana to we say nyane de la nyama ne de Dr. Marcus Rafford wonu su boko ama bibia nso ekoye Madrid so ekochi nkoda we ekodi omo agro na ayi mayoka mo ne ayi mu de se omo heda anya team bia ana Madrid fu say ne o mehe hayade so mo say the team no emayade ana mo tire mayoka ntina mienu ana mo de ma kwabna enokro nkoda ni di record mienu entina teso omo bo aye 10 against Gabi 9 against 11 sana tese omode show Vinicius Junior enya go ana Mbappe enso enya go enkomani nie afi mamenko team ani dinadi Newcastle na se Newcastle boboko no aye hwehani ma sankaja Wamuso abati Liverpool for Sanko betimi atioma okune ba we na Liverpool for say na munso me na de ba yam dia entina pale 9 ana Liverpool edimam hugo ikatike ebo brace from vet enya ne de Ibu Ibrahima Konate anso enya go ana afa abranta ni de koten ati kan ba ko edimam ntenom aye reporter no so eba Arsenal bobo ko ni Leeds United eto mo say Manchester ana beto masema nanka sabio Leeds dia anka ne hwan enti omotomo bom ntena pole 9 ama mo so ntima ntimo ba kokra abranta de Martins Ubimendi enya ne de ana afe adese Dalo wono ebo aye ongo Victor Jokeres enya ne de Jesus enso enya go enti de atenie ana Manchester United Casemiro Emoyo ani Benjamin Sesko ana afe Matheus Cunha wo mo na enya ntena miensa erema Manchester United ama Fulham bobo ko no mo so atimu aye mieno abranta de Jimenez ana afe Kevin womo ana bo santra mienu ni nyina but kaketwa bi na nkata se Manchester United komu bo tutu enti 90+4 ana Manchester ye adwuma no ema ne nyina enso ekoye Benjamin Sesko na bato game ni nie game na David ni gole atentokwa no abna nanka ye game dia anka se de tie de anka enya yikra na anom aye Chelsea womo ni West Ham United womo game anon so ba so na Chelsea abontra miensa ama West Ham United timu mienu sankrofo na nkomo ebo 2-0 yatia 7 minutes enkrofo ya say 36 minutes Samavel wonu so dia tum ana eja nyame ya dom ana Pedro go Makuku ya go ana Bruno Fernandes adenkwa wonu so 90+2 wode ba ko aka sisi ada fagi time na Chelsea for na ba bedi yati nkrofo no mo ntra miensa sankrofo ni buafu ana bo ba Jean Claude Dibo ono ko kanto kan kra edinkan Jean Claude Dibo si yenya no amwanti Joao Pedro enni ho agro ama Joao Pedro hu say yes sabe ade bi wo ba bi kwabna hwe Joao Pedro na ya boni mi ma hangina e wo wie mu ya ready ya go ye players no mu ya bufu na yaze oba Premier League players o mu ya bufu pa ni Chelsea players no sabe hu player na boss obi hu player papa bi ba oba hu aso de ball na sa ho na say Joao Pedro yes ade na Jean Claude Dibo say me wini me ko bi sa Barca me bonti ana ya suma me mam ko Portugal ene ma ba bedi ha na me na bedi ho agro no ana akwa de ball ni minima aya yenim se anu atwa sa ken ko na nkasa ho na kwa branza na memo aken ko re lembro zino ani buafu Rosino na ni buafu ya che karatman Rosino si yenya no ya pata Rosino be bia tama zo antiase jami he chama na nam wiam no Chelsea head coach no
Mama, hey, our YouTube and Pato, I said the end there. I've been an Antokana about as a year pata jama. And the one said, Minim said, where dear one in row. Hey, Tama and the free Yano Crama Tessa. One team Fasonadia, Obeso Cocoyan, where to honor, on also at me Aquacoya, and the Chelsea head coach Liam Rosino, Anna Tessa, Uhutama, Nibufu, and so I was Christian. Na anya Rosino, the Anonqua, the Ayadi Chamcra. Damatware. Obuzo bizaze. We anya resumenio. Anya you ready to be new. Na gwamna. Say akwaya afale na de opushu kakra we pushing bay. Damatware we kunkonya. Chese wo ba asakokwa sense. Akokwa sense akotreba. Adamatware na we kunkonya. Chese wo ba yasi enya man nkokobo se opedo na kwabna nya mianim ne akofo bi di bibia ba menya so sa akoda na kan na omoze tama se opedo wu sa Adamatware kunko ba no se kwadi bewu wa ko kan to kwata de eneme hu na we de wa ba masi papa nya mianim ne kwabna uyembe so no kwade ya one because they were was it the ball no wo twe makuku ya de ne hwe ho a wasa ekuku ya oba Adamakwa tware oba Jo Pedro so nyame anim nie ha na akwa no se o no ye funeral se be yam bo ni no na just na kuma na ne yem beta aja ni nyina mu no sa na say frustrations 3-2 na eyom ya ndi bato Chelsea game no de si ya no na me ba betre ma de wa se ho but for me ko Juve at a Palma, where your man the Juve ampa away 4 goals. Hey, and Tenzi Juve 4.99 ama Palma Katu at Timubako, Intansu Kwati Cremenese, Lotalo Martinez in Israelski, Wamunya 2 goals and so at the Momo, Amaniama Ayakamana, Pato Tottenham Hotspur, Wamu and Manchester City able to Rianteke, Antoine Semenyo Kabna, Semenyo, Semenyo goes on go, Semenyo Aya go, Semenyo Aya go Antoine Semenyo esanya go Edema City Bobo Kono ana Thomas Solonke wono enko brace ana boy enti omusu game ne dia ekokoye no na Napoli enso Fiorentina omu bomu 2-1 ama chase ne manyina enso ekoye Vergara akoda we de man form na sia ba Vergara ase yenya no man he Chelsea Vergara ade na ba ana fe abrante ne din enso di Bucharest womu ana boss a goals na nda Brentford nso kwete Aston Villa fo eminim de ese one na cheso omde emomo anafe tiche no Bayern for so mabro 2-2 no masa kwakobo omne hamburger for team anu ye dia eba Italian Serie A no Inter 55 points omulide ana yanya Milan bobo kon 47 wom enso toso me Napoli miansa no omda 46 points ana Juve toso na enum Roma bobo kon oba Premier League na me pato Arsenal Wamo 53 points Ana City 47 Aston Villa 46 Omo toso miensa and 9 Manchester United 41 Tasa Manchester Fire Madrid say Wamo slage kra na sa 1 points na yada ye no muntam ne yaba be chobo ho enti 40-41 Manchester Chelsea anom Premier League ne dia 10 na no pay make it adiama na sisa ne yase Chelsea bo game no sa paper way na pay esi ho akwa kan hu say wutim lose we sisi ade yase lembros no bonu kwodin obo se waka na ato so we kire ho na mom se wa flare player na on the white paper no na pen esusu no kire player na de kan hu se game no agbena just win against Napoli were the same thing and against West Ham United and also the same thing sisi no amanfo gidi ye pass lembros no ne de adwuma ne de onimni ye pa na se we Chelsea ne yampon ya don't say never men ka say game no close that's answer one be ba bete aye adwuma ne ye pa na mo ya de was Chris no so tama ye ko first half no ana yase fans no womu bottles the players na ti say mama masamo na players we pa ya fie na mama West Ham United ba be sam sa de ada no masasa na ayi Napoli kura makwa ya adwuma no na kwabna yaso mo kasa sam na goalkeeper aja say champion goalkeeper position what che okra ubo na wate chama no ni wi aso ba ade oti boy ehu akwa wo better na
small boss who say and I'm tapping Sasem. I'm not catching supporters in there. Yabo first avenue. Munya better mon coming there be BNC. Yababa better not yes score line no. At the Pato Sadia who was Chris Wilson, not Chelsea at the from 2-0. And I just Chelsea goalkeeper Rob Sanchez. I catch supporters and say a more bamumu. When we have a trainer Jumano, one bay in Yakama, not as a Chelsea so at me away. And Tim Nano Aye dear Etoja, Jumadi swear now no pay no make a chiricacra at the Ama when she showered also. I sure your number one account radio station now Premier League no Mede you know the Abanti Mami and for La Liga table no and some Famamo Barcelona 55 points and LED Madrid 54 points. What we toss me now Atletico Madrid 45. What we toss Miensa and 9 Villarreal Bobo Konamo 42 points in Tisa Bepe and La Liga table no and so AC where soon na me jina na fe Yaden Crawford amanso 7 nyina Edia City kwabna bibia ne atwire dia mame emfa ensia nim sese bibi wo honso abebi samde a ene na nkache se mayiwa no Premier League table no so we are show 1 to 4 and we and the BCC Premier League for nankasa de 1 to 5 enyam na me table no Premier League for nankasa nam ka say bia wa na match derby of force the Chelsea bar because dada anytime they are one the that's right abna 1 to 5 to the fourth team 1 to 5 1 to 5 the entire na hu ne yourself once start na moto so 10 and 12 and 10 12 the be this say Adama try ni Jao Petri Tokwe. And I come me do for on Tokwe be now go kan masa be fru afi me dino na me pepata fo Miams the boys you do me pepata to na obi asuru na ho na ko pata azebu ready job kan to kan me ho me say 2 days na me ntimi go school sa kwa me pie bi o dina nim ho ti bia no akache ma me say and the school no me come ya no sare ya suma wa uchu ti no aba betese nipa ni ni area mu ha anu pia America speed not just what the abese no ko anya asem ketwa next time one team bi sia obeso respect okay yentu aso inshallah 4.5 but in fact I'm gonna come back am within a space of 1 week in them say now I know I think kakra but anyway is the Chelsea team no ono mo ba also he because bibia ebitimi esi inshallah